Yes, twongeye kubaramutsa cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza ndetse cy'umugisha kuri buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe hano kuri uyu muyoboro wa DRC Today News. Reka twizere ko bukeye neza. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wa gatatu w'icyumweru, turi ku itariki enye ndetse ukwezi ni ukwa gatatu, umwaka nk'ibisanzwe ni 2026. Tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabasangiza. N'ahandi rero tujya twibanda cyane nk'uko mumajije kubimenyera, ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni update cyangwa se amakuru agezweho tubazaniye nk'uko twabyiyemeje, ndetse tubahaye ikaze irambuye cyane kabisa. Aya makuru yacu turaza kwibanda ku makuru akomeye cyane ku mirwano, aho tuza kurebera hamwe uko biramutse mu Minembwe, aho ni muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano ikaze hagati ya koalisiyo ya FRDC n'inyeshyamba za M23. Ibi byose turaje turebere hamwe, turebe uko biramutse ku kibuga cy'imirwano. Turaza kugaruka kandi ahitwa Kamitunga, biravugwa ko habonetse imbunda eshatu za AK47 mu baturage. Ese zaba zavuye he? Byagenze bite? N'inyeshyamba zikomeje kwivanga n'abaturage. Ibi byose nabyo turabigarukaho. Nanone kandi turarebera hamwe iby'igitero cy'inyeshyamba za M23 cyaburijwemo ku musozi wa Fungura uri hejuru ya Katobi, aho ni muri gace ka Banakindi muri groupema ya Kisimba. Aya makuru yose turaje tuyarebere hamwe, turebere hamwe uko situasiyo zose zagiye zigenda. Nanone kandi mu duce twa Rubarika, Kamanyora na Katogota, abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo berekeza mu misozi n'ahandi hizewe umutekano, nyuma y'urusasu rukomeje kuvuza ubuhuha muri utwo duce. Mu yandi makuru kandi turaza kurebera hamwe iby'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Patrick Muyaya, yaje kuba yasubiza amagambo akomeye. Ni ku magambo rero aherutse gutangazwa n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa ku bijyanye n'uturere tumwe two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Hagati aho kandi hari ikintu twaje kwivumburira mu makuru akomeye cyane. Biravugwa ko Tshisekedi, Kayikwamba Wagner na Yvette Kapinga twavumbuye ko aribo bari inyuma ya diplomasi yatumye hafatwa ibihano bya Amerika ku ngabo z'u Rwanda RDF. Ibi byose nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri ano makuru aramutse muri kino gitondo. Reka rero tubahe ikaze irambuye, nongera kubibutsa ko muri kumwe na 6Berry Official nk'ibisanzwe. Hagati aho rero, mbere yuko dutangira amakuru menshi, abantu benshi mu gikari bakomeje bambaza abati kuba igisirikare cy'u Rwanda RDF cyarafatiwe ibihano, ibyo bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo tubanze dushyire umucyo kuri ibi bintu. Abo tubyumva kimwe muraza kumbwira namwe muri komenti uko bimeze. Ni ukuvuga ngo dore icyo bivuze. Nubwo twabivuzeho gato mu nkuru zacu zatambutse, aho twavuze ko kugura no kugurisha ibijyanye n'intwaro muri RDF bitazakunda. Ubundi amasezerano ya RDF igirana n'umufatanyabikorwa wayo akenshi yishyurwa mu madolari. Urugero, amasezerano ya Loni yo kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare, ndetse amasezerano ya Centrafrique na RDF, amasezerano ya RDF na Mozambique n'ibindi byose byishyurwa mu madolari. Aya masezerano yemerera kwishyura ingabo z'u Rwanda mu madolari, kandi aya madovize nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Minisiteri y'Ubucuruzi ariyo yafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ibihano biciye mu kigo AFAC, mu magambo arambuye ni Office of Foreign Asset Control, ndetse ni ikigo gishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibihano. Bivuze ko igihe Loni cyangwa se igihugu kigiye kwishyura mu madolari ko bitakunda, kuko system ya AFAC
iba yamaze kwitambika mu mabanki yose yo ku isi igihe bashatse gushyira amadolari kuri konte za RDF. Konte zose zigira ikintu cyitwa SWIFT. SWIFT ni Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ni ukuvuga igihe banki zishatse kohereza amadolari, SWIFT key ihita icana umutuku bikanga. Hano za Loni cyangwa ibihugu bikorana n'u Rwanda bihita bisesa amasezerano. Ubundi SWIFT ni koperative y'amabanki arenga ibihumbi 11 ku isi mu igenzurwa n'amategeko y'Ububiligi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union. Hano mwakwibuka ko u Rwanda rutavuga rumwe na Belgique kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorana bya hafi na SWIFT. Muri make mu minsi mike iri imbere muraza kubona ingaruka zo gufatira ibihano RDF. Hano mwakwibuka ko igihugu kigurisha amasasu, imyenda, imbunda n'ibindi byose bigendana n'umutekano mpuzamahanga, bivuze ko Loni cyangwa se ibihugu bitakorana n'abantu bitakunda ko bishyurwa kubera impamvu. Izo mpamvu zose twagiye tuzivuga aho hejuru. Hagati rero aho icyemezo cyo gufatira RDF ibihano gifitanye isano n'imbaraga za diplomasi zashyizweho n'ubuyobozi bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bufatanyije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kaikwamba Uwagina ndetse na Ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Washington Yvette Kapinga Ngando. Biravugwa ko Minisitiri Kaikwamba Uwagina yagiye agaragaza ibimenyetso n'ibirego birebana n'uruhare rw'u Rwanda mu mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo mu nama zitandukanye zirimo n'iza United Nations Security Council mu mwaka wa 2025. Ni mu gihe Ambasaderi Yvette Kapinga Ngandu yakomeje ibikorwa bya diplomasi i Washington, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye umubano wa hafi n'ubuyobozi bwa Amerika. Muri iyi nkuru kandi havugwamo ko iyi mpinduka muri diplomasi mpuzamahanga ishobora gusobanura ihindagurika ry'imyumvire ku Rwanda ruyobowe na Paul Kagame, aho bamwe bavuga ko rutakiri mu mwanya rwari rufite mbere mu maso y'ibihugu by'uburengerazuba. Hari kandi abagaragaza uruhare rw'abanyamakuru mpuzamahanga barimo Ariana Velas mu kugeza amakuru ku nzego zo hejuru za Leta ya Amerika. Ku ruhande rwa Amerika, Perezida Donald Trump yafashe icyemezo cyo gufatira ibihano u Rwanda, asaba ko rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Vice Perezida wa Amerika JD Vance nawe avugwaho gukomeza gushyigikira politike yo gushyira igitutu ku Rwanda kuri iki kibazo. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifata nk'intsinzi ya diplomasi yayo, u Rwanda rwo ntiruratangaza ku mugaragaro icyo rutekereza kuri ibi bihano. Muri iyi nkuru, ibi bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ikibazo gikomeye, aho umutwe wa 23 ukomeje kuvugwaho ibikorwa by'intambara mu duce tumwe na tumwe. Mbere gato yuko nkomeza ano makuru yacu, ndagira ngo nongere mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo y'ibiba byaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwinjiramo nta kundi rero, napininze link, uragenda hariya hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link napininzemo, urayikandaho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo y'ibiba byaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba byabaye, ubone ukuri kuzuye ku biba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Reka twigarukire rero ahitwa mu Minembwe. Mu Minembwe imirwano ikaze hagati ya FARDC, Wazalendo n'imitwe yitwaje intwaro. Biravugwa ko mu gace ka Minembwe centre, nyine mu misozi miremire ya Fizi, ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, havuzwe imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe y'abawazalendo n'abafatanyabikorwa bazo bahanganye n'imitwe yitwaje intwaro irimo Twirwaneho, Red Tabara n'indi ivugwaho kuba ifitanye isano na 23.
Amakuru aturuka y'imirwano yabereye avuga ko hari abakomeretse nubwo kugeza ubu umubare wabo utaratangazwa ku mugaragaro, ndetse imirwano yabereye mu misozi miremire aho umutekano ukomeje kuba mukeya. Abaturage bakomeje guhunga imirwano mu duce twa Rubarika, Kamanyora na Katogota. Abaturage benshi bahunze ingo zabo berekeza mu misozi n'ahandi hizewe kurushaho nyuma y'imirwano n'ibikorwa by'urugomo byavuzwe ko byakozwe n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye habaho iyimurwa rikomeye ry'abaturage hagati y'ejo ndetse n'uyu munsi. Hanyuma ahitwa Kamituga, intwaro eshatu za AK47 zabonetse mu baturage. Mu mujyi wa Kamituga rero, mu gace ka Rachi, ni mu gace ka Rachi, agace ka Rachi habonetsemo intwaro eshatu zo mu bwoko bwa AK47 nk'uko amakuru y'abaturage agenda akomeza abivuga. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko amakuru abivuga, intwaro zabonetse mu buryo butarasobanuka neza. Abaturage bazibonye bahisemo kuziha inzego z'umutekano kugira ngo birinde ko zateza ibibazo by'umutekano, ndetse biteganyijwe ko hashobora gutangizwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'izo ntwaro n'impamvu zari muri ako gace mu gihe umutekano muke ukomeje kuvugwa muri uyu mujyi. Mu yandi makuru akomeye cyane rero, reka twigarukire ku by'igitero cy'inyeshyamba za M23 cyaje kuba cyaburizwamo ku musozi wa Fungura uri hejuru ya Katobi, mu gace ka Banakindi groupement ya Kisimba. Amakuru aturuka ku bayobozi gakondo avuga ko abagabye igitero baturutse Impeti mbere yo kugaba igitero ku birindiro bya FARDC bifashijwemo n'abarwanyi b'abawazarendo. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'iyi mirwano n'ingaruka zayo. Muri rusange umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gutuma abaturage bahunga no gutakaza umutekano wabo. Hagati aho kandi mu yandi makuru biravugwa ko ingabo zidasanzwe z'abawazarendo bakorera muri Kivu y'Epfo ziri munsi y'ubuyobozi bwa Lieutenant General Delphin Karembe uzwi ku izina rya Ngoma Nzito, zatangaje ko zatangije ibikorwa bya gisirikare ndetse n'amaoperasiyo akomeye cyane yo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba M23 ndetse na twirwaneho mu bice bitandukanye by'uturere twa Uvira. Nk'uko amakuru abivuga, nyuma yo gushyira hamwe imitwe yose y'abawazarendo bo muri Kivu y'Epfo mu rwego rumwe, General Major Vincent Mushombe uyobora umutwe witwa Liberation des Patriotes pour le Congo yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare, commandant d'opération mu bice by'urutare rwo hejuru n'urwo hagati muri teritwari ya Uvira. Iyi nshingano rero yayishyikirijwe mu cyumweru gishize. Ni ukuvuga rero nanone mu yandi makuru biravuga ko muri kano kanya ingabo ziyobowe na General Major Vincent Mushombe zatangiye ibitero byiswe iby'imbaturamugabo kandi bikozwe mu buryo bwa gihanga ku birindiro by'umutwe wa M23 na twirwaneho mu duce twa Katembo, Ruvumera na Ruhuha. Ndetse amakuru akomeza avuga ko ibikorwa bikomeje kandi ko ubuyobozi bw'uyu mutwe busaba abarwanyi bose ba wazarendo bari muri ubu bumwe kongera imbaraga, kugaragaza ubutwari n'ubufatanye kugira ngo bashobore gutsinda uwo bita umwanzi. Nanone kandi mu gace ka Kitabo kari mu itsinda rya Runingu mu bwami bwa Baforiru mu misozi yo hagati ya Sange na Runingu ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Epfo, habereye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe y'abawazarendo mu guhangana n'inyeshyamba za M23. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace avuga ko habaye igitero cyatangijwe mu gitondo kikavamo kurasana gukomeye hagati y'impande zombi. Hari n'abavuga ko ibi bitero byaba byafunguye indi front nshya mu misozi yo hagati ya Sange na Runingu. Impande zishyigikiye leta zivuga ko ibi bitero bibaye mu gihe hari agahenge k'imirwano kari kamaze gutangazwa, bityo bikaba bifatwa nk'igikorwa cyangwa se nk'ikorwa rinyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku ruhande M23 ntacyo yari yatangaza ku mugaragaro ku byaya makuru muri iyi nkuru,
Kugeza ubu biracyagoye kumenya umubare w'abasirikare cyangwa abandi bantu baba bahitanywe n'iyi mirwano kuko imirwano yari igikomeje mu gihe aya makuru yandikwagwa. Ni ukuvuga ngo kandi umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yaje kuba yasubiza ku magambo aherutse gutangazwa n'umuhuza abikorwa wa 23 Corneille Nangaa ku bijyanye n'uturere tumwe two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi mu maboko y'inyeshyamba. Mu itangazo rye Patrick Muyaya yavuze ko bidakwiye na rimwe gutekereza ko ibice by'ubutaka bwa Kongo byafashwe n'umutwe wa M23 byazaba iby'u Rwanda. Yashimangiye ko leta ya Kongo izakomeza guharanira ko ingabo z'u Rwanda zivugwaho kuba ziri ku butaka bwa Kongo zikurwaho burundu kandi ko ubusugire bw'igihugu budashobora kugibwaho impaka. Aya magambo aje mu gihe umwuka wa politike n'umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kugirana imirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro iyishyigikiye. Aya magambo ya Patrick Muyaya yongeye kugaragaza umurongo wa politike wa guverinoma ya Kinshasa wo gushimangira ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu no gukomeza gusaba ko hakurwaho ibyo yita ingabo z'amahanga ku butaka bwayo. Ku rundi ruhande M23 yo ntiyigeze igira ikitangaza cyangwa se ngo biyatangaza igisubizo kirambuye kuri ayo magambo muri iyi nkuru. Iki kibazo gikomeje gukurikiranwa n'amahanga mu gihe umutekano n'imibanire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikomeje kuba ingorabahizi mu karere k'ibiyaga bigari. Mu yandi makuru rero, iterambere riri kugaragara ku rugamba mu karere ka Kivu rikomeje kugira ingaruka ku murongo wa politiki wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ingabo za leta zifatanyije n'imitwe y'abawazarendo zikomeje gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 mu bice bimwe na bimwe, ndetse impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga zongeye kuvugwa ku mugaragaro. Iki kibazo cyari kimaze igihe gituje kuva mu ntangiriro za 2025 ariko ubu cyongeye kugaruka ku meza ya politiki. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko ejo hazaza h'inzego z'igihugu hashobora gushingira ku miterere y'urugamba ruri kubera mu duce nka Rubaya muri teritwari ya Masisi, aho imirwano tayari yamajije guhindura isura, ndetse amakuru aturuka ku rugamba agaragaza ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bagize intambwe ikomeye cyane bateye, ndetse ibintu byahaye icyizere ubutegetsi buriho. Ibi byongeye gufungura amahirwe ya politike ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe hari n'ibimenyetso by'uko hari inkunga mpuzamahanga iri kwiyongera cyane cyane ituruka i Washington. Izi mbaraga nshya za gisirikare na diplomasi zitandukanye n'ibihe byari byabaye mu kwezi kwa Mutarama umwaka ushize wa 2025 ubwo inyeshyamba zari zateye imbere zigera hafi ya Goma na Bukavu, bigatuma ubutegetsi busubika gahunda zijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ubu noneho bamwe mu bayobozi b'ihuriro ry'igisirikare, ubutegetsi ndetse Union Sacrée batangiye kongera kuzamura iki kibazo. Umunyamabanga mukuru waryo André Mbata yashyize ku mugaragaro impaka kuri iri ihindurwa, agaragaza ko igihe gishobora kuba kigeze ngo riganirweho. Ku rundi ruhande, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakomeje kugaragaza intege nke zishingiye ku kudahuriza hamwe no kuba bamwe mu bayobozi babo bari mu buhungiro, ibintu bishobora kubagora mu gutanga ubundi buryo bushoboka cyangwa gutegura imyigaragambyo ihamye. Icyakora harakibazwa niba intsinzi zo ku rugamba zizahinduka koko urufunguzo rwo guhindura itegeko nshinga, ndetse abatavuga rumwe na leta bazabasha kongera kwisuganya bakagaragaza aho bahagaze kuri iki kibazo gikomeye ku hazaza h'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo kuri zino tariki enye. Reka nshimire buri umwe wese wamanye natwe, mbabwira ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe. Nshimira buri umwe wese wakanze subscribe, nshimira buri umwe wese udahwema kutwereka ko tuba turi kumwe 5 kwa 5. Turabashimiye cyane, muri ab'ingenzi cyane.
kabisa. Hanyuma reka mfate kano kanya nongere nibutse ko rwose umuntu utarankandira kuri subscribe nankandiho kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu wa DRC Today News, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Hanyuma nongera kwibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya duhuriramo tugasharingamo amafoto ndetse n'amavideo biba byaturutse ku rugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwinjiramo nta kundi rero ni kwa kundi nababwiye, uragenda hariya muri comment hariya hasi mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubona ukuri kuzuye kubiba byabaye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubone ukuri kuzuye kubiba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Ngayo nguko rero turabashimiye cyane tubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Nyagasani akomeze abarinde ndetse mukomeze kugubwa neza aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane.